Penangan Abangphi Abangphi Atum nangkar judo nilifan Karbi Anglong Voreng Awarsai klang klelang ma mate klang elma mante komantu si klaing ma pulason nili comment heglong o lase especially pinibang nili nali tumafan W.Karbi Anglong Voreng Awarsai APHUTHAK si LABANGSO video long nali tumfan nang than pon ikpo lapen nali tum klarda kalam labang kela so video long si thekpon long ikpo lapen aprang si KARDOM kado kavya fonta nilimen laki avinas teron lapen non kelang bom nali tum labang ki KARBI 2.0 YouTube channel LABANGSO channel longjong si komani Abangphi Abangphi nang kahomri milang pole nali tum kaching hon pen subscribe ikon lapen adung het bela jan tadi dakan nali tum ber ponik denon lalo polde monon fit nili ajada sonle update once tami nali tum kelang long da prai mate kachini da prai ya fano tangte details salam lapen kopi Voreng Awarsai ma labang kenali tum laso video alo si thek pon long ikpo lasi pada depin pen cethan pon lo nang lasi tuning rilo kado kavya fanta nali tum video keceng pen kijudan lang igon lapen apply play aprang mate jogje aprang nali tum la details bangka chini email asil details mate advertisement alo long stamini nali tum han napik lang ikpol la penali tum handa tuning ri iglo nali tum ta video kiceng pen kijutan kilang thori apan si tuning ri iglo tangte pada depin pen W.Karbi Anglong kopi Voreng Awarsai mala bang nali tum pan nili napik lang pon ikpol la pen cethan lo nang kosong son se ke apply ning ma la pen kon an vacancy apo si do mala bang nali tum la so video long thek pon long ikpo tangte pada depin pen lang pon lo nang mate cethan pon lo nang lapen la advertisement alo banali tum la screen along stame dak thek pon long ikpo mate pen ana Abangphi Abangphi tume long ikpo ta hailo mate chini ikpo ta hailo wasidak pada depin pen dak chithan pon na dak ketok banganali tum ta thek pon long ikpo Assam Sarva Saksa Abhijan Office of the District Mission Coordinator SSA W.Karbi Anglong lapen dak dutulang nali tum la thek ponoi ya piklang tu ikpon nali tum phone SSA mate Sarva Saksa Abhijan W.Karbi Anglong invited application from eligibility female candidates who are permanent resident of the services register of KSCC mate Karbi Anglong Autonomous Council in different posts at Kastuba Gandhi Vidyalaya Balika Vidyalaya purely and constructible basis for 11 months period lapen nalitum dak bang female post an chot la male bang ke ave dak nalitum dak thek pon pola pen apos le lang puche than pon nang mate lang pon na aprang si lang dam lo pulte la serial number ban nalitum thek pon lang pon number 1 lapen name of post ban dak full time assistant teacher English vacancy position ban dak thek pon po hini do vacancies bang lapen qualification an bang ke dak ing siver la nali tum dak thek pon long ege aprang si qualification lang dam lana mate ka char yang deng ke nai bang ke post graduate in the respective subject with the B8 and higher secondary TET qualify preference mate experience in teaching in UPHS SSS level labanang po post graduate nali tum ki untang Abangphi tum nang po lapen TET ke tok mate tet ke pas tang Abangphi tum ta chok dak banali tum lang poniko lapen number 2 long bang lang dam nang number 2 long labang ke full time assistant teacher political science along ta dak hindi vacancy do nali tum dak kon thek ponong ekpo lason thak thak sida number 3 along stami full time assistant teacher education la sodim tanang igi dak ta hinia posto lapen full time assistant teacher history subject phanta dakte hini nai lapen number 5 bang langdam thana full time assistant teacher mathematics dak bangan post ke thom ando 3 do lapen number 6 long langdam nang full time assistant teacher physics dakta ingsi nai lapen full time assistant teacher chemistry dakta ingsi apos nai lapen full time assistant teachers science subject along ta dak bang ke thom nai lapen la science lang bang asap dak chiprek chelang qualification manai tum dak thek molong igi qualification bang post graduate in the
botany lapen geology with B.Ed and higher secondary TET qualification dak bang lan ki untang Abangphi Atum ning lapen ning sialam dagle details lang polonang age bang anali tum 45 more than 45 years, not more than 45 years an mate 45 years pan ki kom Abangphi Atum sida apply long shot po lapen salary will be payable as the per the nurse of SSA hin kan magi pila an salary bang ne pipan post tame da kan an si pi ba mention pon pe lapen dang note 3 long lang dam thanang in case of the selection of the teacher in higher secondary TET qualified candidates are not available, postgraduate with the B.Ed will be the considered, but the selected candidates should qualify concert TET within son dak pinang an dak tok pon dos tame dak lang dam lonang kosong se kai planning mala bangke apen interviewer ni all original and self attested copy of certificate banale tum nang ek thai pada educational certificate kapen ka certificate lahai huinale tum dak nang pon ek pol apen lapen ke dam ning bang ke adim bang ke nale tum dak thek pon long po dongkam mukam W.Karbi Anglong dongkam mukam along se nale tum dam ek nang po dak ke tok do la nale tum thek lang 28 9 from 10 a.m. to 4 p.m. laban nale tum dak thek pon lang po aport dak tok pon ek alo la so hot nale tum dam pen documents je pon pen nale tum direct interview pi dam fita choklo lason dak thak si applicant can have to enclose revenue receipt dak revenue receipt bang nang vek po tresten la nale tum dak thek pon lang po la dak tok ik anga lapen lason thak si no OTA DA will be provided attending the screen come interview lapen pang dak pon adim bang nale tum dak pen thek pon long ige lasodim ha district mission coordinary SSA W.Karbi Anglong jola hello a process bang ke lan cholol lapen ning hang Abangphi tum nale tum jongsi lason teaching mate lo thaning tung pol nale tum try don ingon mate jog don ingon la bang ke long le bang ke la bang kapre kalam los tame dak bang 100% pen nili 80% bake nang pik po dak bang longi lason ke charli ang deng ki do Abangphi tum bang long lok ta thek lapen asap so teacher experience nani ke than lason private long than tang tum pol ta dak long lok ta thegi asa vacancy dak total pen lang pon lo pol ta nani tum dak pangrum pet pen polote 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 but is total dak 16 vacancies do lapen 8 post bang dak total 8 vet lapen vacancies bang dak 16 an do jola hello asig ning hang Abangphi tum bang jogdon iktame dak bang only dak mention pan bang only female candidates pan se mention pon la lapen male tum han bang avel suppose bang ke la sining hang Abangphi tum nangli tum try don ingo mate jogdon ingo la hello pinya video lang mala ancholo la sinili la thi hek pen stamina ni tum han nang than pon iglo la pen la sana video kelang long bom ya fanali tum la Karbi 2.0 YouTube channel ma subscribe ikon la pen adung head bell atan ta dui da kanali tum ber pon ik denon la pulte la son Voreng Awarsai la pen kapre ke scheme la pen copy pini documents ke selama mukha hi banali tum la so YouTube channel long thek pon long ekpo asipin ya video lang misen pulte nali tum comment pi ikon la pen like lai hui banali tum ting ne pin pen video hai hui nali tum share ikon asi so advertisement alo line pulte kumane nirifan na homri ikon ni list me WhatsApp long stame na pik pol pin domi thak me kado kavi Karbi 2.0 YouTube channel ke lang rado anfans tame nilhen pen KARDOM